ба номи худои бахшандаи ниҳоят меҳрубон. Дина як ҳавасм кард. хуб аз давраи кӯдакӣ хеле ёш будум, мачин мерафтум ва аз даҳани мусафидо дар моҳи шарифи рамазон тасбеҳ мегуфтам: субҳона зул мулки вал малакута. ай даҳаневаё ҷамъ карда дар зеҳни худам гирифтагӣ будам давраи кӯдакимда ва рамазонода кам кам вай мехонам, манам айқимшон кам кам мехонам. ҳамира як қизиқм омад, як ҳавасм омад. хестам як замзама кардам, видео кардам, дар ютуб, инстаграм, фейсбук, тикток партофтам. дар инстаграм чунон ҳам дашномам карданд мусулмоно ҳам дашномам карданд ки бовар ки намедонам чӣ қадар дашном карданд. хаяка ай кӯдакӣ, ай давраи ёшин, ай аму домлаҳо шиндагӣ будам ки вақте ки тара ғайбат мекунанд, вақте ки тара бе ягон гап вай мекунанд, дашном мекунанд, ҳамин дашному ҳақоратҳо ва ғайбат ба хучон меравад. ман чӣ гуноҳ кардам? ман ҳаму тасбеҳа субҳона зил мулки вал малакута ғалат хондам. хай ман ҳамиқа медонам, охи бародар, ман ҳамиқа медонам. ҳавасам кард. алҳамдулиллаҳ, марам мусалмонам, охи марам рӯза мегирам, марам рукунҳои исломо ба ҷо меорам. хай ҳамуқа медонам. ман домло нестам. ту агар домло бошӣ, ту мисол ба эмон бошӣ, чун хел комментарҳои қабеҳ, ҳамон хел комментарҳои қабеҳ нависонда ки дашном кард. яъне дар ҳамин моҳи шарифи рамазон ту рӯзадор нестӣ ки дашном мекунӣ. ина муқоиса мекунам, худма ба шумо муқоиса мекунам. эмони ма хеле эмони ма комил буда. шумо эмонам надоред, не нахо дар моҳи шарифи рамазон иқадр дашном кунед. як мусафиде ки ҳамсоли падарам ки ҳамсоли боботон бо меком ва инстаграм ди ёфтани ва ё хеле осон меком шум. я сағирои ҳастанд, я сағирои ки ман гумони бад мегӯям, шояд ки шумо рӯзаро ҳам нагиред, шояд ки тоҳрат ҳам надошта бошед. мехезед қа нафрат дорем ба ман, нафрат дорем. ман намедонам шумо барои чӣ қа нафрат доред. умара бишносид, биё қадим ма суҳбат кун. худо ҳидоятон куне, нахоҳӣ қа ҳақорат кунед бобора. охи ту чӣ ҳақорат мекунӣ бара? ту чӣ бахилӣ дорӣ ба ман? бахилӣ мекунӣ ба бобо? охи ту оли барои бобо шидан ба фикрам 30-40 соли дига дар кор. агар 30 сола бошӣ, мисол 30-40 соли дига дар кор ки ба 30 соли ма бирасӣ. ту ҳарчанд пота дуроз мекунӣ, дама расидан наметонӣ. ту ҳарчанд дашном ҳақорат мекунӣ, ма дар расидан наметонӣ. ту охи мо рафтагиам бужед ахири умр мона. ту охи ту ай аллоҳи меҳрубон талаби умри дароз кун, талаби шифои комил кун, талаби бурдбориҳо кун, талаби эмон кун. ту чӣ қати ма санаманд мекунӣ, гӯдаки фисин? худо ҳидоятон кунад. ака ман ғалат хондам, шояд ки ғалат хондам. охи дар ҳамин кураи замин зиёда аз 2 миллиарду чанд сад миллион ҳазор нафар мусалмон ай. зиёда аз 2 миллиард ки ҳамиша рӯз нигоҳ ки ҳамин зиёда аз 2 миллиард нафар аллоҳи меҳрубон сажда мекунанд. мусалмонҳо. و تو مسلمانی کامل شو، نخو که تو حقارت کنی، دشنام کنی. تو زبان دوزا نداره. بعد در اونجا هم خیلی با بچه ها هستن، با خیلی تاجیکای ما بسیار تاجیکای ما همیشه شوخی را نقض میبینن. وقتاشون مثال دایم خوش باشن، یا خیلی میگه که باور که همین بابا رنگ همون سودایس خونده است، همین چی را تسبیح ها رنگی سودایس گفته است. خیلی یک بسیار بابا ما تو را احترام میکنیم. تو چی خیلی که میخونیم ما جوایت میکنیم، ما احترام میکنیم، حرمت میکنیم. رنگ سودایسی عربستان سعودی خونده است میگم. یا تا دیگهش میاد نویسنده که رنگی پرده قاسم ظفر ناظم خونده است. خیلی شوخی میکنه. این شوخی گیجوده دشنام حقارت گیجوده. ما همین 2 میلیارد چند صد هزار میلیون نفر مسلمان همش قاری قرآنه، همش قاری قرآنه، همش حافظی قرآنه، همش قرآن با تمام میدونن.
نه آخی میگن که مشاو شیخ مشاو ایشان مشاو داملو مشاو نمیسرو نمیچکو مسلمان شو اوخه من مسلمانی عادیم همین سوراکامو میخونم همین رکنای اسلامو بجا میبرم حرامی نمیکنم دروغ نمیگم فحشگی نمیکنم تهمت نمیکنم خی همین مسلمانی عادیم شما چی خدا شما حقارت میکنه خدا هدایتتون کنه پدر نداریم بابا نداریم من شما رو یک توصیه میتونم حقارت نکنی مرا با یک شرط حقارت کن همو حقارت بر پیش یک نفر دیگر پیش زن ده پیش مادر ده پیش پدر ده پیش مومد ده پیش بابی ده پیش عمکی ده پیش تقوی تعمیره برو بگوی همین بابا خیلی داشتم حقارت کردم هوایو چی میگن ترا چی میگن ای خدا نمیترسی تو چی قدر داشتم حقارت میکنی فایده ما ملائکه جو مینویسن ویا فایده ما فهمیدی ما خاک سبحان الله که ول ملکوتا یگم شه خطا خوندم مخی ما قاری قرآن نیستم ما یگم عالم نیستم من یک خطیب مسجد نیستم من یک صغیره کوچکی کلام شدگی مهنت کردگیم فقط خدمت پدر و مادر کردگیم خدمت برادر را کردگیم من همین گام میزنم شما دا همین خیلی مخی همین خیلی میدونم ای بچه همین خیلی میدونم من خوندگی نیستم قرآن الحمدلله اینا حرفی کردی خطی من میخونم شما چی خدا شما حقارت میکنید شما با این داشنام حقارتون مرا ای سیستم ای مثل اینترنت خیلی یعنی ما کرده نمیتونن بهترش بیا معامله کنه بیا یگام گپای خوب گپ زنه شما با داشنام حقارتون فایده منه زلال اختونه فهمیده نکنه این کارو خی چی نمیرسه شما را الله مهربان اخی با ما همه چیز داده همه چیز نه که یک وطن پروسه وطن گوش کنه وطن نگاه کن یک وطن داده که وطنی بیشتوسو وطنی گلگل شکفان وطنی پیشرفته وطنی ترقی کرده وطنی که من برم دایی وطن فهمیدی دایی وطن داری هر یک سنگ خاک کلوخ قرم لای چلش من برم دایی وطن ما نگاه کن چخیل امنیت ثبوت نگاه کن دنیا را نگاه کن دنیا در گرفته است وطنی ما و شما چی ترابیه که در مسجد ما هسته کو بیا قسم نخورم نمازهای جمعه دوره سه روز خیلی نمیشه نمازهای جمعه نه نمازهای عیدی دوره سه روز خیلی ترابیه که حاضر رفته است در مسجد ما هم خیلی نبود و چی تون میفوره دیگه چی تون میفوره اوخی مسلمان حقیقی شد اوخی ای همه در گناه وزمی دیلازوری های چورا دلی مرا می آزاری من نمیدونم چورا دلی مرا می آزاری دلی مرا آزار دادم بگی فایده ما زلالی تو اوخی ولی ترم بابا میشه نمیدونم خدا هدایتون کنم